Kuri iki kibazo cy'umwihariko cy'umutwe wa M23 cyitwirirwa u Rwanda, natangira mvuga ko icyambere nta ruhare na rumwe u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zagize mu gushinga uwo mutwe cyangwa se kugira ngo uwo mutwe ubeho. Nta ruhare na rumwe ingabo z'u Rwanda zagize cyangwa se u Rwanda rwagize kugira ngo uwo mutwe ukomeze kubaho. Icyo ni ikibazo nicyo tugomba guheraho. Ikibazo kikaza kuba kubera iki, ni impamvu ki zituruka he kugira ngo umutwe ukomeze kwitirirwa u Rwanda. Abakomeza kwitirira u Rwanda icyo kibazo cy'umutwe wa 23 harimo ibice byinshi cyane. Harimo ibihugu by'i Burayi, harimo inzego bikoresha cyangwa imitwe bikoresha nka UN Group of Experts, imiryango itegamiye kuri leta nka Human Rights Watch, umuryango ingabo za Loni zitwa MONUSCO ziba hakurya hariya, bishingiye ku nyungu zabo bwite nk'uko Minister wa Foreign Affairs yabivuze. Ndagira ngo unsubire ku mateka y'iki kibazo nerekana n'impamvu u Rwanda rudakwiye kwitirirwa kiriya kibazo. Badepite b'abasenateri, muribuka ko mu 2009 u Rwanda rwafashe intambwe ya mbere rugarura umubano na DRC, igihe twafatanyaga ingabo, tugahuza ingabo mu cyiswe umoja wetu, tugafatanya gufatira ya mitwe yose yarwanyaga guverinoma ya Kongo, ariyo yitwaga CNDP, harimo na za Pareko n'izindi grupu zigeze muri 10 za Mayimayi, tukazifata tukazivanga mu ngabo za Kongo zikahinduka ingabo za Kongo. Icyo gikorwa niba mwibuka neza cyari igikorwa cy'ingirakamaro kubera ko hagarutse umubano hagati y'u Rwanda na Kongo, ambasade zirafungurwa, ba perezida barahura, haba i Goma, haba i Kinshasa n'i Kigali hano, ibintu bigenda neza. Ariko mwibuke ko aya mahanga tuvuga, aba bose basakuza bavuga ko u Rwanda ruri mu gihugu cya Kongo, nta n'umwe wigeze ashima icyo gikorwa. Utarakinenze yaranumye araceceka. Icyo ni ikigaragaza ibyaba binihisha inyuma y'ibi birego turegwa uyu munsi. Igikorwa nk'icyo cyiza nta wigeze akidushimira cyangwa se yumva ko ari igikorwa cy'ingirakamaro. Kuva icyo gihe muri defense na security u Rwanda na Kongo byakoranye neza cyane, kuko icyo gihe amayira yarafungutse yo kugira ngo u Rwanda cyangwa ingabo z'u Rwanda zikorane n'iza Kongo kugira ngo duhashye FDLR, ari cyo kibazo shingiro cy'umutekano muke kiba muri aka karere cyane cyane hagati y'u Rwanda na Kongo. Kuva 2009 twakora operation ya umoja wetu ku rwego rw'ingabo na security, hamaze kuba inama zirenze kugeza ku 2012 hamaze kuba inama zirenze 15 hagati ya institutions za defense n'iza security zigera ku bintu bifatika bikurikira. Ubwo ndavuga mbere y'iki kibazo cya M23 mbere yuko gitangira. Nyuma y'2009 twashyizeho hagati yacu na Kongo umutwe witwa Joint Intelligence Team, urwego ruhuriweho n'abantu biperereza hagati y'u Rwanda na Kongo, rukorera i Goma, rukajya ruhana amakuru ku bintu byose byazana umutekano muke hagati y'u Rwanda na Kongo, ruhana amakuru ku buryo interahamwe FDLR zigerageza guhungabanya umutekano.
urwo rwego rwagumye igoma kuva 2009 kugera uyu munsi, ntabwo rwigeze ruvayo rukorana na guverinoma ya Kongo. Sinibaza ko abantu bashobora gukorana muri urwo rwego rw'iperereza bari hamwe bashobora gutera abandi cyangwa ngo babagirire nabi. Ni ibintu bitumvikana. Hari ibintu abatanga ibirego bose birengagiza bikwiye gusesengurwa. Uru rwego rwa Joint Intelligence Team nirwo rwaje kubakirwaho mu 2011 mu kwezi kwa 9 mu nama ya Defense na Security yabereye i Kigali hano, igize ibihugu bigize umuryango w'ibiyaga bigari 11. Twagura iyi timu ya intelligence ijyamo n'ibyo bihugu byose, yitwa Intelligence Fusion Cell. Iyo Intelligence Fusion Cell iracyari igoma, irahakorera no muri bibazo byose irahari, ishinzwe gukusanya amakuru ajyanye n'ibibazo by'umutekano, iri mu bihugu 11. Iyo Joint Intelligence Fusion Cell ntabwo irigera irego Rwanda kandi ari ishinzwe gushaka amakuru. Hashyizweho mu bwumvikane bwacu na guverinoma ya Kongo umutwe y'abasirikare bihariye yitwa Special Forces, abasirikare 250 b'u Rwanda n'abasirikare bangana nabo ba Kongo barajyana bajya muri Kongo barahakorera kuva 2011, bagumayo bahashya FDLR ku buryo akarere barimo ka Rucuru umutekano waragarutse, bigaragarira buri muntu wese n'aya mahanga na MONUSCO ihari barabibonaga ko umutekano wagarutse hariya. M23 yatangiye abo basirikare bacu ba Special Force bavanze n'abakongo babana muri defense imwe babana. Twarezwe ko dufasha M23 tubana n'abasirikare ba Kongo muri ako karere ka Rucuru dufatanya kurwanya FDLR. Abo basirikare baje kuvayo mubizi, byaragaragaye ngira ngo mu kwezi kwa 8 nibwo bavuyeyo kumugaragara. Ibibazo bimaze kuba byinshi, birego bimaze kuba byinshi, dusanga ntacyo bimaze kugumayo, bavayo baherekejwe banazana n'ingabo za Kongo bafatanyaga, batandukanira hariya ku mupaka, baraherekezwa n'ingabo za Kongo zibageza ku mupaka zibasezeraho. Ntabwo waburwana n'igihugu ngo mujye mu bikorwa bimeze gutyo. Ibyo byose ni ibintu tugomba kuzirikana no gusobanukirwa. Kuva icyo gihe 2009 kugeza 2012 aho ibirego bitangiriye M23 itangiye, haje kujyaho umutwe twise Joint Verification Mechanism ugamije kureba hagati y'u Rwanda na Kongo ese ibyo birego bishingiye hehe. Uwo mutwe wabaye muri Kongo muri bihe byose, M23 irwanira hariya n'ubu racyahari. Uwo mutwe waje kubakirwaho wongerwamo abandi bagize uyu muryango w'ibihugu 11 w'akarere k'ibiyaga bigari. Ibihugu 11 nabo bazanamo abandi, tuyita Expanded Joint Verification Mechanism. Barahari. Joint Verification Mechanism ishinzwe kureba ibibazo aho bituruka. Ntabwo Joint Verification Mechanism irimo ibihugu 11 harimo n'u Rwanda na Kongo, n'ibihugu byose 11 ntabwo urigera urego Rwanda n'umunsi n'umwe muri raporo utanga. Ubwo tugomba kumenya izo raporo zituruka he, zica he, zishingiye he. Ndagira ngo noneho by'umwihariko nsobanure uko iyi M23 yatangiye n'uruhare Defense na Security nk'ingabo twagize mu kugira ngo dufashe bagenzi bacu b'abanyekongo kugira ngo iki kibazo kirangire kitagombye kuba intambara nk'uko yagenze.
itariki 5 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2012 leta ya Kongo yohereje hano mu Rwanda intumwa zo kugira ngo tubafashe mu bibazo bafite bibareba bibera muri Kongo y'Uburasirazuba. Ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha anakubwira ko afite ikibazo ngo nyuma ahindukire akwitirire ko ari wowe wateye ikibazo. Ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha ngo umufashe mu kibazo afite atagufitiye icyizere. Uko icyo cyizere gihindukamo ibirego ni ikibazo umuntu agomba kwibaza. Itariki 5 baje batubwira ko bafite ikibazo. Batubwiraga ko bafite ikibazo cyuko bashaka gukura abasirikare babo bari muri FARDC mu ngabo z'igihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo bakure muri Kivu babajyane mu province yandi ya Kongo. Icya kabiri batubwiye ko bafite ikibazo cy'amahanga abasaba gufata no gufunga muri ICC umujenerali wabo witwa Bosco Ntaganda. Tubabaza uburyo bashaka ko tubafashamo. Ese dufate Ntaganda tuze tumufate ku ngufu? Ese abasirikare mukura muri Kivu murashaka ngo tubafashe iki muri logistique? Se batoya bati dushingiye ku bushuti, dushingiye ku mateka dufitanye, haba mu bibazo haba mu byiza, dore na umoja wetu 2009 mwaradufashije muvanga CNDP kandi abo basirikare bakomoka muri CNDP, mufitanye n'ubuvandimwe, natwe turabavandimwe, twese turumvikana turakorana bishingiye no kuri za mekanizmu na Bwambere twashyizeho. Bati turumva tutabikora twenyine tudafite inkunga yanyu. Tuti murashaka ko tubikora gute? Tuti mugende mu byikweho muzaze mutubwire. Itariki 30 z'ukwa gatatu 2012 baragaruka bati noneho twabyizeho, turashaka ko dufata bamwe muri bariya ba ofisiye dushaka bayobora abandi tukabazana Rubavu, tukaganira nabo tukabumvisha ko bagomba kwemera kuva muri Kivu bakajya ahandi. Bati uruhare rwanyu dukeneye kuko tuziranye ari mwe ari twe ari bo twakoranye muri izi gahunda zose z'umutekano, wenda n'umwongeraho ijwi ryanyu barabumva. Tuti nta kibazo, tuti mushyireho itariki. Bashyizeho tariki 8 z'ukwa 4 2012 bazana abo ba ofisiye, bazana Colonel Sultan Makenga ubu ni general ko twumva, bazana Colonel Zimurinda, bazana Colonel Faustin Muhindo, baza bari hamwe bambukana umupaka, tubakira bari hamwe. N'uwitwa Colonel Jean Claude Yave, n'uwitwa Kabarebe ukuriye sécurité, n'uwitwa Colonel Diuro n'abandi. Baraza barambukana umupaka turabakira, tubaha umwanya baraganira hagati yabo. Bamaze kuganira hagati yabo twebwe tubagira inama. Mu byo baganiriye twasanze harimo ubwumvikane bukeya ndetse bushyira mu gushyamirana. Tubagira inama ko badakwiye gukoresha imbaraga, ahubwo inama tubagiriye yo kuganira no gukemura ibibazo bitararenga inkombe bakumvikana. Uruhande rumwe rwabo bahoze muri CNDP basabaga ko bafite ibibazo bumvikanyeho na guverinoma bitakemutse, ko badashobora kwemera kwimuka kuva muri Kivu. Bavuga muri bike make, ndavuga muri make, bavuga impunzi zabo zimaze imyaka irenze 10 n'indi zidataha kubera umutekano muke uba muri Kivu. Bati ntitwasiga imiryango yacu mu buhungiro ngo tujye mu yandi ma province. Urundi rugero rukomeye batanze, bavuze ko batizeye uko bafatwa n'itotezwa n'ihohoterwa mu ngabo bavanze nabo za Kongo. Bati na hano muri Kivu aho tuvangiye baratuvangura, muratuvangura, ntimutwemera. Bati n'urugero
abasirikare 50 ngo babahaye mu 2010 ngo bibe urugero barebe ko bajya ahandi, ngo badeployinze ahantu hitwa Dungu mu majyaruguru ya Kongo. Abo basirikare barayibagezeyo iryo joro bose barapfa. Guverinoma ngo ntigeze ikora nkete, ntigeze itanga raporo impamvu abo basirikare bishwe. Bati ntidushobora kuva muri Kivu. Tubona ibibazo bikomeye, tubagira inama tuti rero nimukoreshe inzira yo kumvikana. Tubereka impungenge z'inzira yo kurwana no gukoresha ingufu gukura bari abasirikare hari. Tubereka ko ari ibintu bidashoboka, tubereka ko natwe impungenge dufite. Icyo gihe twavuze ko tudashyikiye intambara, ko tutayemera nk'inzira yo gukemura ibibazo. Tubereka inzira yo kumvikana, tunemera ko tubafasha muri iyo nzira yo kumvikana kugeza igihe cyaho abasirikare wenda bazemerera bakagenda bakajya mu yandi ma province, ariko hatabayeho ibibazo by'intambara. Tubereka impungenge twari dufite zuko iyo bagiye mu ntambara hagati yabo ubyungukiramo ari FDLR. Tuti twebwe twari tumaze gutera intambwe hagati y'u Rwanda na Kongo nyuma yaho CNDP ivangiye muri guverinoma Pareko n'izindi mayimayi. Hari uburyo bwagiye nk'ubwo nababwiye bwa joint intelligence, bwa special forces zikorana, ku buryo nta kindi twari dukeneye muri Kongo atari icyo, kuko interest zacu muri Kongo n'umutekano, nta kindi. Nta yindi interest rero twari dufite yuko haba intambara hagati yabo bitwa M23 na Kongo, kandi hari mechanism zikemura ikibazo cyacu. Ahubwo iyo ntambara ikaza ije kubyangiza. Tubereka uburyo iyo barwanye muri Kongo y'Iburasirazuba FDLR ari ibyungukiramo, kuko irakoreshwa, yinjizwa mu mirwano, ikabona intwaro, nk'uko ndi bubisobanure namwe nk'uko mubyumva ubu ngubu. Ni nayo yabyungukiyemo. Icyo gihe inama twabagira itariki 8 z'ukwa kane ntabwo yakurikijwe. Bukeye bwaho imirwano yaratangiye. Imirwano itangiye ntabwo twarekeye aho nka defense na security gukorana n'abanyekongo. Hari inama nyinshi zagiye ziba. Itariki 2 z'ukwa gatanu inama ya ba chef d'état major bombi yabereye Rubavu. Itariki 3 z'ukwa gatanu inama y'abaminisitiri b'ingabo yabereye Rubavu. Itariki 12 z'ukwa gatanu inama y'abaminisitiri b'ingabo yarongeye ibera Rubavu. Muri iyi nama y'itariki 12 z'ukwa gatanu guverinoma ya Kongo yadusabaga ikintu kimwe. Yaradusabye iti dore M23 irakomeye, irakomeza igira imbaraga, nimureke twongere tujyane muri Kongo. Tujyane muri Kongo nk'uko twajyanyemo 2009 mukadufasha gukemura ikibazo cya CNDP munafata nkunda. Nimureke twongere tujyanemo duhere Runyoni. Turabwira tuti se twebwe ahubwo twajyana muri Kongo duhera Masisi ahari FDLR. Kuki mushaka ko buri gihe tuzahora duhera aho mufite ikibazo cyanyu? Iki kigomba kumvikana neza. Nta kuntu umuntu yaza kugusaba ngo ugende umukemurire ikibazo mu buryo bw'intambara ngo yongere akurege ko ari wowe ufashe iyo ntambara.